Anya laki din! Apo, agda kaya't naasawan dita panagis-isa mo, amay lang. Ha? Sino nga iti kasi narak mo iili? Jay, kalakayan ka ni? Wano jay medyo laklakay? Wano jay kaedad mo laang? Ha? Sika talaga. Tila ibagbagam. Inton kwan addamakang. Oh, apay pay laang amapain ka? Kat isuma ti pudno? Basta, aguli magkalaang panarigatun. Apay aya? Saan pa yung amo nilakay mo dahi tangar aramidam? Si kakit dimat. Noam muna akit saan akong arumrumwar akas to'y. Ay, nako, may la. Isardeng mo dahi tangar aramidam. Saan mo nga urayon ama-amo nilakay mo? Delikado. Ay, una yan na dya, Amayla. Awan samot ti panggap na agbalbaliw. Way nga rin na. Naito lang nan samat ti kasi nga ugalin na. Ha? Saan na mabiyag? No saan ngaglalaki ti Jaske? Nagsingpot nila kay na. Ngam kasi pa'y lang tar aramiden na ti awanan baeng. Bagbagaan yung tuman na. Barang sumrak itilapayag na ti bagayo. Awan, iti kasjay nga style na. Hay, di na denggan ti pamagbaga. Denggan na, ngam denggan na laeng. Sana nga amirisan. Sa bagay mo ti di Isokit di ajay tao ang makapasuron abagbagaan. Tadenggan na iti bangir alapayag na. Irwar na matlaeng ijay bangir. Ay, anya lakit din. Sino ti masabat ko akas lakalansay? Si kamot gayam, Rosa. Anya? Sobramot daytan a kinakutong mo. Ay, naguyaw ka matan. Kat, man ano nga nung kastoy ti kinakutong ko? No iso nga rod ti pamagik. Anyat maaramidak ngay. Ti ko namkit di, kurang ka iti panangaywan nila kay mo. Iso akas ta nagkutong ka. Anya? Amangan no saan mo nga amo, nga addamanen ti pa umay abagyo. Bagyong pipito. Ay na, nagpigsamot na ang dayjoy. Kasla Christine, kas kada Marce. Amangan no maitayab kay ti kas taon ay kinakutong mo. Anya? Anya, kas na timbaga ni Mayla kanya, manakaw. Wan tatang. Ay, naimbaglahangan ta, naranaan na amay at timod ko. Tano saan, ang mga no pinagsasawak, kan nasipat ko pa'y. Bayamaw, nanakaw. Amo tayo mo na kas di asigaw ti ugali na ya, Mayla. Wan ngam nalabas mat ngamin tatang. Bayam, mauman tulat ta ka day. Maminsan pa'y nga ibaga na kanyak ti kasjay talaga at tutupak. Anya, Kasla da third ay na. Amin mo ang makita na. Dilawan na sa nakatawaan. Nya lakit din nagmayat adorabon ti subsub na. Oh, ang katawa ka man nan. Kas kala aguuyong. Ay na, nalagip ko ngamin ni Rosa. Tapay ni Rosa. Nagkutong nga ron. What? Anya to funny iti kinakutong na. Si Kangkit Dimat, sa ludsudang pay laeng, nakakatkatawa tamadlaw mo't ngamin akurang ti aywan na. Anya? Saan siguro apakpakanan nila kay na? Iso akas jay anasubraan ti kinakutong na. Si kamot Mayla, tila uyawam, sa mukat katawaan. Nagkutong ni Rosa, ang mga no itayab ti pa umay abagyo. Awan ton ti asawa ni Pedring no bilang laang.
Ay na, pasensyaan ko man ni Mayla, kumare. Kat, isumat. Pinasensyaak nga uray na galas ti ugali na. Awatan tayo latan Wan ngam nalabas ti kasday nga aramiden na. Apay, gaputan ako tungak. Kurangak iti aywan nila kay ko. Saan mo't apabaya ti asawak Diya ka man amo, nanya klase ti panagpampanunod, tadakin ko na. Ay, pangaasim man bading. Bagbagam di gayam mo. Tadi nalabsan ti agoy uyaw. Tanusyak ti masubraan. Amangan no anya pa ti maisawang ko kankwana. Malalala, Juan Mare, bayam, tabagbaga akto ni Mayla. Uray gayam ko, saan ko matakanunungan taramid na? Siguro, uray ni bakit ilyang kurang mat iti aywan nila kay naan niya. Ha? Abay man na napanunod mo, di bakit iniyang? Nasabat ko nga rod, nagalas mo't tilangan gapu iti kinakutong na. Anya? Saan nga amo no kurang ti kankanin na, wano kurang iti aywan nila kay na. Ika talaga, nagmayat ka kadalan, tap nagnakam ka. Tila uyaw mga babae. Saan mo't anak uyaw ti kinakutong ti may sa tao kat? Anya saan nga ibagbagamat? Nakauyaw takurang kat nga rod iti aywan, pabaya ti asawa da. Ay, di magas ka lang dito tirsena kaguyaw. Pumanaw ka man? Aywan, pumanaw ka talaga. Kas makita mo't, nakaporma ak iti kastaunay. Mapanamanan. Mapan ka manen makisarak iti other man mo? Sino ngay kadakwada? Ni number 1, ni number 2, wano di kalakayan. Ay, sumardang ka man si kabakla. No awan tinasaya at nga ibagam. Agulimag ka, taamangan numangag da. Ha? Di ta ka man langan. Saan lang si katuyawan na ba? Oray ni Delia nga asawa ni pare Alberto. Uyawan na maglaang. Anya? Aga, semandayak kinamanaguyaw na. Anya lakit din ni Maylaya. Anya nga tati parikot na iti kinakutong me. Ibagbaga na mula ka no. Ako rang kano ni Dalia iti aywan nila kay na. Iso anak ko taong. Ay, una yan. No siyak at talaga ti saan ama kapagtapal, pagsasawak dahi jay kunak tumat. Bayamon ba kay? Bayam nga guyaw lata. Nututupam nga main. Kaslaawan nagdumaan yun kasta. Anya? Amumutin ni Mayla. Kaslada kurkurang na. Kurkurang iti panunod. Iso asan mo natutupan? Ay, jak amo no anyat karga ti ulo day di ababae. No utak nga tawon no. Ay, Awan kidi ti karga yung ulo na. nakauy-uyaw. Ultimo kinakutong ti tattao ket uyawon ken katawan na. Win nga raw, naimbag ko ba noon na kay ayaw mo ti pamagina ang saan ba? Isuman, kunak no nila ang rosa ti uy-uyawon na. Tagayam, oray siya, kat katawaan na. Ay, tawanan bain a babae. No masabat mau, magbagaam. Saan nakamot siguro sungbatan iti sana nasayat. Mabain mo ta. No dabain na, kano denggan na ti may baga. Sinungbatan mo't laangan ni Apo ti kararag ko. Ha? Sinungbatan na mo't laangan ti kararag ko. Asapay lako matagsabat ta. Nana? Oh, nakaskas daw ka man ita.
Apay, nagsingpot tilangam, makisarsareta kanyak. Ninanamot. Itatadak dito'y sangwanam. Katawaan ken uyawan na ko na. Mayat ti sangon-sango, tapno mangagkaw. Saan atay mapan mo ibagbagay ti sabali a tao? Anya ka din day tang ibagbagay, nana. Ay, di ka man naging didingawan ng maum, si Kamayla. Kunam siguro, no saan kung amuti mapan mo ibagbagay ti taptaaw, ako rangak iti aywan nila kay kaw, iso anak ko tungak. Anya? Ha! No kuna makurangak iti aywan, si kamot, nasubraan ka iti lalaki, iso analukmag ka, kasta ka day. Anya? Kunam siguro, no saan kung amot aramidam, adu ti lalakim, adalaklakayan, ken medyo lumakay, ken ububeng. Ha, kayat mun sa asyak ti mangidanon kin nila kay mau, Nana, awan day ta iti tungtungan ta. Saan kumamot akas ta, Mabuteng matlagayam da dya babae. No bilang tamay danon kinilakay na tararamidan na. wan nga raw, imbagak ken kuana, nga idanon ko kin nila kay nater aramiden na. Ay na, kasta unay abuteng na. Ibagam na, barang agnakam. Uy, awan na, ako rang iti aywan, ken makan iso nagkutunga. Anya ngay mati reaksyon na, no ibagak anasobraan iti lalaki, iso naglukmag. Ha? No umay ni bagyong pipitaw, kat aglayos, mabalin a pagbangkaan. Ay niya, ay unay nana. Katuan mat, gapoy ti kinalukmag na, mabalay na pagbangkaan. Oray man, numano at tao ti agyan. Sanak man nagpangadwa ng ibagakan kuanay ti kasta. Ay, ustulaag mo tiday, barang agnakam. Isaw ti numero 1 nakauyaw dito yung lugar tayaw. Wan nga raw, iso ako nakkenkwana nga ipulong ko kin nila kay nater aramiden na. Mabutang lang nga raw. Anya, Masabat ko lang nila kay na talaga nga ibagak ko naktumag. Tamam maminsan nga agnakam. ibagam, maruwam na dya babae. Tapno agamiris mo't basita. Anya laki na yun. Apaw, narabyan ka, Amayla. Ha? Dandani saan ka nailasin, gapo iti kinalukmag mo. Anya? Wanmat, naglukmag ka. Kanayon mo nga uyawan ti kinakutong ko. Kanayon mo nga ibaga, ako rangak iti aywan nila kay ko. No ibagak mo't sobraan ka ngay iti lalaki, iso akasta ti kinalukmag mo. Diyak kayat day ta pa nagsasaom si Karosa, tarimaanam. Pudno mo't ibagbagak saan aya. Anya? Nasobraan ka iti lalaki, iso akasta ti kinalukmag mo. Agasam man, ta saan laang amay sa wunod duwa ti kasinsinnarak mo, Jili. Anya? Ibagbagam, amabalinak ang maitayab no umay ti bagyo. Ngam si kamat, mabalin kamot apagbangkaan, gapo iti kinalukmag mo. Mabwisit akpay kan ka, idanon ko kinilakay mo tiyar aramidang. Ha? Anya ka din day tang ibagbagam, Rosa. Kunwari ka pa, nakauyaw ka, ngam di kamot kita ang naitabukod mo abagi. Anya lakit din aya, mahila. Pagpungpung dayja babae. Asino man hindi ka paapam. Dayjay man ako tong. Anya? Ibagbaganakit din, anasobra anak kanu iti lalaki, iso analukmagak.
tiawanan bain. Anya, imbaga na day taken ka. Nasabat ko itay ijay kalsada. Isumatan ti bagbagana. Dayta, nauyaw kan ngamin. Anya nga ita, insubli da making kati sa Anya? No ko nam anak ko tungda takurang da iti aywan, si kaman, nalukmag ka, ta nasubraan ka iti lalaki. Pakpakawan. Si kakit di mo. Imbes nga isakit na. Nga makikat-katawa kamutan. Anya, kasano nga sakit ka nga, kadamok mat asaan anasaya ater aramidam. Anya? Ay namayla, kabayatan alas sa papay, agsuri kaki ding kadakwada. Tani, ibagbagada nga idanon ta kanukin nila kay mutan aramidam. Ha? Ampay, di ka mabuteng, ha? Ang mga ano papanawan na ka din na oras nila kay mo, gapu itaramid mo. Oh, apay akas na ti panagkitkitam kanyak, Mayla. Ha? Itaman pa akas ta ka. Itaman pa saan ka nga aguy-uyaw. Sapay, fit kanyak da ito'y kawas ko ita. Kat madlaw ti kinakutong ko. Si kakit di mat kumari. Ne, takumari ko ng pain kanyak. Kat awan mo ti kumarik akaskan ka. Awan ti kumarik anauyaw kan kaslabang ka. Naglukmag, gaputan na sobrani ti lalaki. Anya? Pudno, matsaan ya? Ala, gusto ko man kumari. Naamiris ko asaan gayam anasaya at ti panaguy-uyaw ko itikan ka. Saan lang nga siya ti inuyaw mo Ado kami. Amok day ta kumari. Ngam di ka madanagan. Taagsuri akmeten kadakwada. Iso asuri matkan ka Amok nga inuyaw ka. Ngam ita saan. Ay, rumbang laang. Tanong saan? Siyak ti umaiji balayo ta ibagak kinila kay mo ti ilimlimad mo nga aramid mo. Ay pangasim matan ako, mare. Saan kan nga uyawon? Iso apang nga asim. Saan mo kumangar aramidan dayta? Naglastog ka, nga mabutang kamot lagayam. Kunana la day jay iso akas jay timbaga na ken ka. Adamatan kan kuha na no agbalbaliw no saan? Tabagay mo kidi No saan pa yung agbalbaliw, kat makasarak to itimang tibab itingiwat na, ay nasayaat. Ha? Makaparurot ti kasjay nga ugali na. Bay amon, dinapatag. Git na ibagam ti kahit mo ibaga ken kuana. Ay, sa bagay matkit di Ala, mangantay kitin. Saan man nga iso ti pagsasaritaan tayo? Taad-ad-dalaang amabusbuy si takkan kuha na. Si kamot gayam na sobraan iti lalaki. Ni nanamat. Oh, apay katpudno bata. Anya, nagmadiadang ganiti lapayag. Saan na ya? Wala na. Kasjay matlaeng iti panagdengeg mi iti kanayon mo nga ibagbaga. Anakutong kami. Gaputakurang kami iti aywan dagiti asawa me. Ha? Ita, amomon ti masaer no adda ibagadaken ka. Sakbay ka ngamin nga aguyaw-uyaw iti padam ataw. Kitampay nga umuna day tabagim. Nana. Iti kasta, sanda nga isublikan ka dagiti ibatam asao. You know? Wala na. Ikarit nga ikatukon ti kasdi nga ugali. Promise. Ha? Kundi promise ka. Enton kuan, madamdamag kuntumanan di taig-igid nga daw'y uyawam. Saan, Nana? Promise. Saanin ang maulit? Anya lakit din aya.
Mamati kay kumamot akanyak, nana. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! O anya, nakasaritam ka din ni pare Dani? Maipapan iti buryas nga ilaklako na? Wen bakit? Inawagak iti bigat. Kit na ko na nga dapay ka no ti innam nga available. Ha? Innam laang? Wen, tadda ka no nga min ti imo na nagpa-reserve. Iso anapanday nala ti galman. Kasta ay, kat, manungay ka no ti panangilako na iti maysa. Nakunana kanyak, 6,000 ka no ti maysa. Oh my gosh! Nasurok ka no 45 days na dagayay. Ah, isumot laang ah. Kat, kasano nga rod? Mapantain ton bigat iji balayda? Ay kat na, mapanta. Tainta kita ay. No magusto di gataangan tan di innam. Tani, awan mo tinta mo ka mabali na paggataangan tayo ti buryas. Papanam kumare, nagsapa ka matang. Mapan kami man kinilakay ko ijayan ni pare Dani. Ah, gumatang kayo ti buryas da? Wan kumare, tani, nagatang mo tan dagiti baboy mi. Iso gumatang kami manan ay ti padakkalan mi. Ay wen apag isunto inton Christmas, ado ti gumatang iti live weight. Ay na, sapay la kumakumare, magdilang anghel ka. Wen kumare, ado mo ti customer mo, no maipapan iti baboy, ta nabayag kayo mo ti nagtartarakan ka naglaklako. Iso anayunan nyo pa ikit di ati buriyas, agatangin nyo. Ta sigurado da ita, adun to ti umay gumatang kada kayo kumare. Ne, kasla kaririing mo ako, mare. Ay, wan kumare. Ay na, nagmayak ti tuturugak ijay silid mi. Ngam nakariingak gapo iti tagari dagiti salbag ababoy iti kaaruba. Ha? Makapasurong, makaisturbo iti pannaturog. Amang ano mabisinda, Sigurado masabat ko laang nito niya ta ibagakman. Ano ya? Tarakan da tarakan iti baboy, ngam saan damat abumakbak nang, ha? Di da pa'y maipasimpati balayda. Hay, naku aya. Hay na, por Diyos por santo, pakawanam, apo. Apay nga, kastamot din ti panagsasaom kini kumarito niya. Kat pud naman, sana ya. Di da pa'y lang isardeng ti panagtartarakan da iti baboy. Manon atawan ngagtartarakan da. Ngam aging da ita. Awan metlat nagbaliwan ti biagda. What? Iso ana sa isayaat no isardeng dalatan. Awan metlat pakakitaan. Kitaan man ti balayda. Kasla kulungan metlang ti baboy sana ya. Anya lakit din aya. Apo? Kastan ti pa nagsasauna, gaputa agabrodan? Gatuan amo meten ti ugali ni Mayang. Ada amin kan kwa na ti saan na saya at agalan. Chismosa, nauyaw, kan napalangguad, nga awan met ipalpalangguad na. Kat? Agabrod nga no dan. Kat isumanin at ipalanggwat na. Isu akas jayon ti pa nagsasauna. Ay na kumare, nakababain manubilang lang. Saan pa'y lang nga nakapan, nga magpalpalangguad Sigud mo't akas di ti ugali na. Anya lakit din aya. Taultimo dagiti tarakan mi ababoy kat pakasikuran na pay. Paladay jay mare, never mind her. Agasam man, taibaga na pay, anabayag kamin nga aglaklako iti baboy. Ngam saan mi ama ipasimpati balay mi? Anya lakit din aya. Sana all adi, no makaabroad tot maipasimpa na ti balayda.
Amangan no sa nga pulon to apalapag. What? Building anak angat nga to, mabannog titangad amang tangtangad, agasam man. Anya lakit din kunakmanan. Sipod pa'y, nagalas at talaga ti ugali dayjay amayang. Kitwen mate, idi pa lang, kastan ti ugali na. Uyawin na amin na makita ti talo mata na. Ha, duwalahang mo ti mata na lakay. Talaw, kunak tati lang arod makitkita na. Kintila masipsiputan na. Anya? Nagalas ti kastang ugali ti karro ba? Nauyaw daw unay. Ibaga na saan tama ipasimpa na ito'y balay. Kit nakarakaro mo ti balay da. Isuupay Naglaing nga aguyaw ng padpada mo't laang. Ay, inyalaki din aya. Ngumala, bayan talatan man bakit? Saan nga iso da ito ti panunutin da? Laglagi pa, nga awan ti makaabak iti tao, anapakumbaba. Gituan mat na nabaybayagdan ng agtartarakan ni ti baboy. Nga maging gayda, kaslakulungan ti baboy di balay da. Anya, Noan niya launay ti paggasgastusan da. apay nga ibagamday ta dinaw, kat addamot ti dwa nga ubing da. Ha? Adda dwa nga ubing da, kan addapay ni tatang nito niya nga agmin-maintenance. Uray pay. Ha, jak amukan ka, dinaw. Kasla nakababay ngamin. Adikadan ti panagtartarakan day ti baboy. Ngam awan mo't napundar da. Alaman nga raw, si Kangay, anyamot tinapundar mo, Nini. Mabit lang na. Manulangan alawas, makaabrudan ni bagat ko. Kalpasan ti manuabulan, makaipaw it matan. Rugyak matan nga ipaaramid ti balay me. Anyal lagi dinaya ni nana. Anya! Ay na, kunaklakit din nun ni Mayang lang tikas ti ugali na. Ngam saan mat gayam ta agraman mat tilakay na. Katwan mo, nagpadaan da nga agasawa. Ay, jakon amuno niya't sawa kadakwada nga agasawa. Nagpadaan da at tila sipsiputan da. Anya ngay ko matibibiyang da, no saan mi pa'y ama ipaaramid ti balay mi? Day tanga raw. Saan mi mat ida apakibibiyangan? Tapno makibiyang da iti mapaspasamak iti biyag mi. Ay nabalasang ka, uray anyat mang mangagyaw, bay amlatan. Sa bagay, ibaga dalata no anyat kayat da nga ibaga. Never mind. Laglagi pa nga awan ti makaabak, iti tao anapakumbaba. Anya lakit din aya. Nakapan maggayaman ni Mayang iji Saude, kumare. Aywan kumare, intulod ka no da Daniela nga ipag na idinaminsan ije Manila. Kasta aya, nasayaat nga rod Husto lang, tapno mabawasan di chismosa dito lugar tayo. Mabawasan ayamot kumare. Kat adalat tamot ti social media. Sa bagay mo't kidi ako, mare. At least, nga awanen nga umay dito'y balay, no kasjay nga wan aramiden na dita balay da. Aywan Para makita man, no maipasimpadan ti balay da, ita, ta nakaabruda ni Mayang. Kat barang tapno adagong gunada asauda iti kaaruba da. Tapno saan da akan anti sauda. Hello, bakit? Hello, Lakay. Naalam ka din tiimpaw it ko a kwarta. Wen bakit? Nabalak ija ili tay. Naalakon. Nasaya at no kasta.
Dagiti kunak ken kaagatangam a materyales, gatangamon. Tapno inton sumarunong agpaw itak, parugyamon nga ipasimpaday tabalay. Wan ka di bakit? No worries, no problem. Siyak ti makaamaw. Wen kaawan, inton kwan. Danag mo na ya. Nakunakmutkin ka nga awan turong mga pagdalagam. Anya ka lagi di bakit? Alang nga rod, kumatangkan iti materyales, kunak manan. Umawag ak tumanan. Bye! Bye bakit? Love you! O mare, itamang pa nga imay ka diti balay mi, anak kaalalas ti langam. Saan ana isimsim pa ako na ni Mayang? Unayin kumare, salbag da yamayang. Imayang, tadda umay ko kumaimaritis ken ka. Umagang umaga at medyo mainit-init pang chismis. O nayhan, anya mananday ta. Ti paw it ni mayang akwarta kinila kay na apagpatarimaan da kuma iti balay da. Sa bali ti pangipipana ni Tino. Anya? Anya ka no nga iti pangar-aramatan na. Ay, adda babae na ilis ka. What? Wen kumare, mamati tadamot din makapanagnak. Kan may isa, inamin kanun ni Dino idinaminsan ang nagiinom da kadamanong ko iti tersera ni Maria. Anya? Pagarupan ni Mayang nga addan tinarugyan na abalay. Tagayam, ay, mapan iti babae ni Dino ti pagbambanugan na. Ay nako, anya lakit din aya. Ay, manulangan na lawas. Malpas matlangan, ito ipaparamid tabalay, bakit? Wan nga rod lakay. Kasla ka anula ang idinagrugian nagtrabaho dagiti trabahador. Ngam ni, malmalpasan. Apag isaw, nga umadani man ti panagtutuo daw. Ay wan sapay la kumata malpasan, sakbay nga umay ti todo. Win nga rod. Malpas da ita, bakit? Nagpapaspas dagiti trabahador nga agtrabaho. Wan nga rod lakay. Ado ti malpas da, iti may nga altaw. Hello? Hello, bakit? Itayak pa'y nga awag kan ka. Ngam itala ang asong batam. Ha? Anyat pa ka kumkumiko mamaya. Kanapay adi mo kayat nga isend kanyak ti picture ti balay nga ipapaaramid mo. Unayin bakit? Imbagak matkin ka, jacket nga isen. Tapno surprise inton makaawid ka. Anya ka lagi din aya. Anya? Manumot lagi na bulan, git. Makaawid ka bakit? Ala nga rod, no kastati ko nam. Ala, ituloy mo no anyat aramidam. Umawag ak tumanan. Bye! Ay na, naimbag kayo pa'y kumare. Nalpasan di balayo. Ha? Aywan ako mare. Kaasi ni Apo kat na isabot amin ang masapol tapno malpasti ka kaiso na abalay mi. Kat, kaano nga ti pa-house blessing yung aron? Pampanunutok nga rod nga inton first week ti umay abulan kumare. Tapno makasagana kami ana imbag. Ah, wala kumare. Amumatan, makasidsida akon iti igado. Sika talaga. Katwan man, nabayag amin nga awan tinapnapanak apalanitan kat. Ayun gayam kumare, umadanoy mo't gayam ang ti panagawin ni Mayan. Ha? Wen kumare, no saan ang agbidtot, inton umayabulan at dan. Kasta aya. Kat nasaya at tapno awisak to inton agpa-house blessing kami. Aywan kumare, awisam ti dang nga, takitag man, no agsip-sipot pailaan. Hay, aging gayta, awan tinapnapan ng tisapol na iya Saudi, ta imbabae mo't nilakay na.
Awanan ka itibain nga asawa. Di mo man la pinampanunot ti bannog ko ijay abroad. Adala maipawit ko kan ka. Bakit? Ay! Di nakawawagan iti bakat kunak tuma. Love. Kunak lakit din no adda na saya at abalay amasang petak. Ngam awan mat gayam. Isulat ta nga iso ti balay a pinanawak. Kita aman day tiri daw. Matintinag pa yun gapo iti anay. Ngam di mo pa'y maipasimpa. Salbag ka. Nangit ipanam iti kwarta ngayon pawpawit ko kan ka, ha? Bakit yet? Pano ka di tinadamag ko nga da ka no babae? Sumumbat ka! Di bakit man? Iso ka di tinangit ipanam iti kwarta? my God. Awanan kay tibain! Dua atawan ang nagbambanugak ngam awan mat gayam tinagmamaayan na. Ay, jak lako man nagaw awid. Agsinatalangan ginaw. Makaamukan iti biyag mo. Ay, saan amayang? I love you. Bakit? Pangasin mo. Pangasin. Diyan ka ba ilang tagbiag noon ka? Anay ko, bakit? Naimbaglaangan tanalpas da ito'y balay, sakbay nga umay tinagpig sa abagyo lakay. Wen nga rod bakit? Ay, oray may tantansapay lang ti house blessing tanay. Kastoy mo ti panaway. Katuan alakay, anya ngay nga rot. Oray inton malpas ti bagyaw. Wan tapno maisaganak mutlaang dagiti daduma a maisagana. Wen gayam, di mo liplipatan nga banda dino kan mayang Ha? Wen bakit? Ayabam ida. Tapno makipagragragsak damit kadata. Kasinuta itandino. Kita man ti atip ti balay. May tayabon nga po itinagpig sa atudo kan angin. Di ka madanagan bakit? Anya! Saan ang amadanagan ko nam? Kita man ti aglawlaw. Agpampanunod ka kade. Nukas to'y latta aging gaing tunrabi Ay, jak amon. Sa dino itati papanantano bilang laang. Mabasata dito yun Sapay adda ti atep nga dabot taw na. Kasta lang isungsungbat mo kanyak. San na ay salbag kakit di. Di pa'y la itayab ti angin no asino man day ababaem. Ay na! Bakit? Nakastoy pa lang nga aging gaintong rabi. Mapanda pa lang makilinang iya balay da Oliver Kentonya. Anya? Isa na bali bakit? Takar arami iya balay da natibker. Sigurado saan taman ano iya? Anya? Imay kami dito'y balay yun. Takas lang maitayab mutin yayero ti balay may maray. Kasta aya, katuan adi. Nawayamot dito'y balay mi. Uray dito'y kayo pa yan maturog. Uwan kumari. Anya lakit din aya. Nawaya ijay second floor. Innam a kwarto day jay. Lukas tang arod. Sagay sa kami kinidino. Saan kami ngagkaidang. Anya? Kunmari, saan kami pa'y ngamin nga in good terms. Manipod na kaawid ak aging gaitang. Anya? Ala, gusto day tan mare. Umay kayo kit din ijay kusina. Tanagluto ni Oliver iti makan. Masiguradok asaan kayo pa'y anangan. Mare, pasensya kayo kuman iti naibagbagak iti asawang. Ha? Kasta unay idi apananguyaw ko iti balayo. Ngam ita, nagdakulan ti impaarami yu a balayo. Si kakit dimot kumari. Awan day jay. Ngam siyak anagabrod iti duatawan. Isulat ta nga iso jay balay mi. Awan nagbaliwan na. Ita nagpigsa ti bagyo. Da kayumot lang tinagkamangan mi. Kas itinakunak kumari. Awan day jay. Tinapatag adi kat nakaamiris kayo. Asaan anasaya at ti agsasao. Iti patapos ako nada. Ngamen, no agsasao ka iti saan anasaya at iti padam a tao. Agsubli nga agsublikan ka.
Mare. Ngambay amon dayjay ta na palabasan. Adal dayta, kada kayo nga agasawa. Anya lakit din ay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Lakay, makitam ka di daytoy sabong-sabungan na pantalon ka? Makita ka, ta sa anak mo't abulsag. Naa, Kaiwan man, kasangsango ka, di makikitak na tag-agawam. Damagam ki din na makitak. ay, Na, nagpintasan niya. sino man ang tinagdawatab iti dayta? Anya dinawat, ginatangkuan niya. Kahit ipanpanakal mo kanyak itan, kasta ka de. Sigurado ang maibagay kanyak dayto ang leggings ka. Ay, isuot ka sa agkinni-kinnay amag na. Ay na, ay, rumwarte kina sexy. Oh, agraraman na bakbakitan. Di ka lamabayin. Makikita day takas lakawayan na lupom naglakil. Ay na, di mo bagay, nene. Ibabain naklaang asawam. Anya, kastaitan ti bagam kanya. Kalpasan ang naabdaan ta iti walaw nga anak. Iso nga rod nga adati ko nada ama udi ababawi. Anya ti kunam, agbabawi ka itan anang asawa kanya. Ita abakat kan lakaitan. Alagi day. Ingka ilabad ay talegings mo. Di mo manan ibaga nga isuot mo at di mo inlaba. Hello, Marilucia! Ay na, mayat sa tial daw mo ita. Uray lag kinni-kinni ka magmagna. Sakat agpaypayapay ka nga umas asidag. Ay na, Wen maray, ta irampak man na iti kabarbaro ang leggings ka. Anya ngay maray, mayat ka di mutla ang ti panagrampak. Ay na, maray. Na, agkatawa ka mo maray. Ay na, di mo bagay ti agrampa, mare. Ang mayat nga agpaysuray ta leggings mo Sabong-sabongan. Ay wen, kabarbaro da ito. Kasta. Wen maray, kayat mo ka day, taigatangan ka ma. Ay na, saanan, mare? Adumot di pantalon ko. Wen yung puro daan siguro. Aniya? Apay, katawa ka akatawa. Ibagam kit dino niya tigatangam, John. Ay na, Jonah, Nana Lucia. Saan a John? Ala, wanan. Gam apay. Ibagam mat no niya tikat katawaam, tapno agkatawa akmat. Ay na, ni Nana Nini Apay ka day. Ay na, ipalpalastog na kayo din yung sabong-sabungan na leggings na. Ay na, Aniya? amangan man no kakaiso na dyan leggings na. Ay, yan yung lagi din ni Nana Nini. Ay, leggings, iparamag na. Ay na. Napintas nga men, jay sabsabong ngar artina. Kan, amangan no nangina. Ha? Anya nangina? Kaya no sagsi 70 pesos lang na yay. Ha? Wa, Nana. Kuna na siguro, ajak amo 70 pesos only. Isa pinabaya ko na. Ala, Juna. Amangan no iso ti pagragsakan na. Ay na, wen, nanalo siya. Aba ba tiraragsakan na? 70 pesos only a leggings, gayam. Timang paragsakin kwa na. Ay na, nene.
bimakit ka talagang awan ti manaknakam na. Apay ka di manan Arcadio a feeling perfectaw. Anya? Kay sumag, tunggalag sa ka. Awan amaw. No saan nga awan ti amaw, awan ti manaknakam ka. Apay, panagkunam ka day kat nanakam ka mag, si ka Arcadio. Yan. Magatid tugmanin dito testimonyam. Ha? Makarurod ka mo't alaklakayan. Apay, nunanakam ka, saan akas takumatiing kay bagbaga? Ay na, kasano adyak ibaga ti kastaking kanene. Kat naamwak ti inaramid mo di Teresina ni Marilusa. Anya? Abay, aramid ka di tinanakam ti apan na iramram pati leggings na. Imbag ko ma, no jengingin na ay, ngam sa amat ta, 70 pesos lagayam kanuday ta. Anya? Nakaamwang mag 70 pesos na ito? Ay na amok nene, isuad di mo ipalpalastog. Taamangan no ibagada a 70 pesos lang a leggings timang paragsaking ka. Anya? Nangalaam ka di iti day tanga aritos, Maumira. Nakapimpintas. Naggapo iti Hong Kong box na ito, nana. Lakom ka di dagita, Mira. Nana, kayat yu kadimat ti kastoy nga aritos. Ay katuan abalasang kaw, ngamjay kasla day takumaa. Kursunada ngamin kag, kasla umubing tiro pano kasta ti aritos. Ay, anana, iso akastoy ti usar ko. Ay na, lakwan nakman mo nga raw, balasang ka. Ay, katwan anana. Ang awan ti kwartak pa'y ita. Inton addan to kwartam anana. Mira, balasang ka. Apay ka di nana. Mabalin ka day, nga alaak itanday ta aritos. Nga maud-udin to ti bayad na. Ay, alawan anana. Awan ti problema iti dayta. Hello, Arcadio! I'm home! Yahoo! Naa, otro kaabak-bakatan. Anya laki din, dahito asawa kaya. Unget kit din ti pasabat mo kanya. Imbes ko maapansinom dahito aritos kaw. Ha, nangalami ti day aritos mo akaslat tansan. Anya kaslatansan, kaano nagpintas? Maibagay dito'y napintas alapayag kaw. Kanya. Ay nanene aya. Awan serbiti aritos, no tulang lang tilapayag tingin aritos. Anya! Kaya so man, kundi aritos kang tulang ka man. Ay na Arcadio, saan ka lagayam apiling perfectaw? Kontrabida ka pa'y gayam itibiyag kaw. Asino ba nga iti mang suporta iti day tangarabid mo? Ay, buisit ka kindi alaklakayan! Nga maguraga, nangalaam ka di iti day ta. Ay basta, saan ka ng ibagbaga? Nya. Ikanakpan iti kwartam milchaw. Anun ti kwarta yan, ana? Basta, agdalaang ti bayada. Anya? Sigin, milchuranak kaw. Italaang mat ngagdawatakan ka. Paayan na ka di nga inam. Anya lagi din ni nana nga ya. Urayong pa'y ngamin asak ba'y ngagsao ka? Nukasta, ikanak iti kwarta kanakaw. Apay, awang kalitintin ni tatang? Awang araw danakaw. Ay na, ni tatang yu pa'y ti kunayaw. Nagimutan niya. Ha? Ay na, wun milchaur. Mangtid, nga masapul apilitin. Mala. Ato ti daw-dawatan nyo na.
Naimbag, tanaranaan niya nga da kwarta. Tatang, apay, di ko kano aya ikan ni nanang iti kwarta na. Asino tinaging baga, Milton? Ni nanang nga mismo Iso ang nagdawat kanya. Ay na, ulbod day tangay na yung. Kano inikak iti sa gagasot. Napa ni Jacinto, kat inggatang na 70 pesos iti leggings na, kat jay 30 pinagplete na nga taa. Anya? Anya laki din tinayo ya, tilar aramidan na. Ay, anyan. Jak amo No pangaramatan ay ti dinaw na kanyak. Ang mga no ibayad na ijaritos na. Ludi ka pa'y lagsar dun di katawa. Barsakan kan iti malok ang arkadyaw. Natay karkaro na pa'y katawa. Na, nene. Apa, ilutang mo ka nila itaritos mo. Ha? Isaw tindawatam kinimiltoran niya. Anya? Ay na, bakit? No awang ngamin ti pagarjud mo. Saan ka nga gatang? Ay di ka man makibibiyang kanyak, sika. Kanda niya kanu timbagam. Saan ka kanu nga ikan iti kwarta? No di ka ikan. Adda nga ta pinaggatang mo, iti leggings mo. Ay narkadyaw, agtal na ka dita. Tama nga numarurudak kat si Pangulan ka. Ada, si kapat tinatangsi. Di kagtangtangsi nene. Taawam mo laang ti pagtangsit mo. Day tala aritos kin leggings mo. Anya? Ay, wow! Para kanyak ka nila ito'y abag. Of course, Nana. Agpaiso, John? Ay nawon nga rod, Nana. Ala, idulin mo. Tamangan ni babawik pa eh. Aniya? Ala, idulin mo, Nana. Tapno papalam mo ni Nana Nene. Aniya? Sigurado, inton makita na, ibaga naman nga gatang, ori puutam, Nana. Ay, sa bagay saan nga agpaabak day jay? Uwin nga ron, aming nga usar na, ipaapal na. Ay na, para magmadaya, bakit? Nga raw. Sa bagay, kasjay na pailaang idibalasang kami pay. Ay, malagip ko man, Nana. Kasladinan isusuot ay leggings na. Ay, wun nga agpaiso anya. Ay, ang mga nun napisangan, Nana. Aniya? Apay, anya man ti parikot mo nene. Di ka man sumanao dita arkadyaw. Adda man ti parikot mo niya. Iso na pudo man ang dataulong. Ay! Nini. Sinulid mo na gamam. Ha? Ya. Ay. Daitam data, ipalpalastog mo aleging mo. Abay, nagretiro ka na. Kasano nga minada nagretiro? Kat iso mga iso, ti isusuot mo. Dinakman katawaan arkadyaw. Napisang lang arudan da ito'y leggings kaw. Katawaan pa lang. Di katawaan ko na Ay na. Kaasi ka mo, nene. Awanan ti paborito malegings mo. Napisang. Hoston ko nakmat arkadyaw. Di ka pa'y lagsardang tudokak day tamatam. Nang dahil sa leggings sa napisang, mangtudok kan iti mata. Anya? Mala, bayam nene. Igatagan kan to iti leggings mo.
Agpaisaw, Arcadia. Wen, adamot ay 3 for 100. Anya, Sampay nga itanin Ano sampay, wal? Sa nabalay, dadamot kaslatansan nga aritos mo. anya. Nasaya at magtaimay ka, Mare. Kailiw ka na kasarsarita ka. Wun maray. Tao may ko ipakita kun ka da ito aritos ka. Ay, unay mo't daytan nga aritos mo, Mare. Daytong ti kunada at dangling nga aritos, maray. Kasta, Wun maray. Napintasan niya. wan mo't, Mare. Aritos lang amain. Saan amadlaw adagaws? Ha? Wan, Mare, masapul mingmingan da kapay ang naimbag. Sakbay makita da, anak ka aritos ka. Ah, Aguray ka, Mare. Adamot ti ipakitakan ka. anya ka di day tamaray. Aw, ati kita ang Mare. Ha? Nagpintas mo tin abag day ta? Ay, wan Mare, Jan sport ko na mat. Aramatat tao, intun mapan kami agdait kini darling ka. Ha? Ay isa dino ka di tinaggatangam iti day tamaray. Saan ko ag ginatang dati, Mare? Intad ni darling ko. Ha? Adda darling mau? Ay, wan Mare, uray bakita. Adala tamot mangayat kanyak isungarod nga inikanak itibag. Mira, nakitam ka di jay bag ni nanam alos ya. Wala na. Mabalin ka day, nga yalaan nak itikas jay abag. Sigurado ka na, nangina day jay abag. Wan, sigurado Mira. Kabalak mo't abinayadan jay arito sa ginatang kukan ka. Yung nangingi naman ang jay bag, nana. Ay na, di ka madanagan kunak mo't Mira balasang kaw. Bayadak day ta. Alawin nana, iyalaan kanto. Kunak nga mingkat, Nana Lucia. Umapal ni Nana Nene kada kayo. Apay ka day, Juna. Ay na, kano nag-order mo't ka ni Mira. Iti kasi tibag nga inted ko kada kayo. Aniya? Wow, Nana. Kita muyo ka di. Inutang na ka ni Mira. Ay, anya lakit din ni Marine ni Aya. Talaga adiyag paabak. Ay na, kinugali ng tikas dyan, Nana. Sa bagay mo't kitdi ay na, tinulad na nga agpaiso ti bag ko. Imbagak ngamin nga inted kanyak ti darling ko ka. Ay na, isugayam nga dati na idanon kanya. Inapa na kano ni Tata Arcadio. Kinuna na kano asa nakabalan ni Tata Arcadio ngay regaluan. Anya? Ay, una yan. Aniyan ni Marinini Aya. Talaga ang naglaka nga umapapal. Nana Nene, apay ngay, di mo mutin malagip abayadan jay bag. Ay Mira, balasang ka. Ay na, kasapulak mutin ti bayad na, nana. Taigatang kumanin iti barbaro alako. Ay na, awan pa'y ti kwartak ita, Mira. Urayon pa'y man, tamapanak pa'y makitangdan. Ay na, nana, manuabula ng tiimpaay ko apawayway kan ka. Di kamot kumaumabuso Kinunakmat ngamin anangina day jay. Ngem si ka tinagpilit nga umutang. Gaputaing karim akabailam abayadan. Ay kwa, Mira, balasang ka. Ay nanana, no di mo kabailan abayadan, isublim laangan.
Isupay nga iwagwag ko. Sana bale, arig nan abinulod mo itilasod ti upat a bulan. Anya! Anyagay, agnakam ka nga tan, nene. Ha? Ay da, kinasarita nak ni Mira. Ibagbaga na nga isublim jay bag nga inutang mo. Ha? Ay na, ingkay suble. Awan ti maitid ko pagbayad mo. Anya? Inton maminsan, di ka agbalin aparambag. No utang mo ilaang ti parparambag mo. Kandi ka ngamin agagatang itingingin no di mo kabaylan abayadan, nene. Ala, ingkay sublin jay bag. Ay, Arcadio lakay. Ala. Bayada kung jay bag nga inutang yun, nanang. Kat di kaya kapan, nanang, ha, tatang? Basta ikariyo ko ma. Adi yun ulitin ti inarami jo, nanang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Oh, bakit? Kasla na unag ti pampanunutam ah. Itay ka pa'y apalpaliiwan. Uwan lakay, pampanunutak ngamin no anyapay nga ti mabalin nga ilako ta iji pwesto. Imbaglaan na yun tilako ah. Ha? Lakay, anya nga tano padasan ta nga aglako iti barbecue ditoy. Huwan nga agpaisoan niya. Apag iso nga wan ti aglaklako iti barbecue dito'y banda nga ayan tayo. So nalaang ta na trabaho dahi jay bakit? Manumat ang nga oras nga isagana ta dagiti lako ta. Amok, natrabaho day jay lakay, ngam ano santa. Anya ti amuta, no iso ti kayat dagiti tattao ditoy. Sa bagay matkit di ah. Ala, panunutam nga rod na imbag bakit? Ne, at damat ginatang ni Ellen na pagtunwan. Anya nga tati ituno da. Aglako da kano iti barbecue lakay? Aniya. Ay na, itala dayta, oray po utem. Saan mat lang agbayag dayta, Asino kumamot nga iti gumatang iti lako da? Di damot amot agtimpla iti naimas sa barbecue? Aniya. Saan tumat laan naimas? Masiguradok dayta. Awan tumat lang ti gumatang iti lako da. Putem dayta, lakay. Hoy, si Ka Ellen. Apay ngay abasta ka matlaglako iti ihaw-ihaw. Impakadayo aya iti akin ko iti dati ababangan tayo a pwesto. Ha? Lako kayo alako. Gayam, di yung matimpakada no mabalin kayong aglako. Olivia, nakisarita akmat ka ni Sir Adrian. Kat impalobos namat nga aglako kami kanilakay ko. Siguraduam laang apod no ti ibagbagam si Ka Ellen. Tano saan? Ang mga no makapungtot ni Sir Adrian kada kayo. Hoy, pasig lang nga asok tila ko yung barbecue ti maang angot ni ti pwesto. Anya? Imbag kumamat, no nananam day tala ko yo. Ngam saan mat? At damat mang ibagbaga na katamtam na. Anya? Oy, mare. Aglaklako mat gayaman da Ellen iti ihaw-ihaw. Wan, ngam sigon ka dagiti amok agim matang. Saan ka no mat anaimas tila ko da? Saan pa'y kano anadalos? Napait pa'y kano tila ko da nga isaw? Anya? Pampanunutak nga rod mare. Anya nga tano aglako akmat iti barbecue ditoy. Anya? Oy, ang mga no day tati saan nyo apagkikinaawatan ah? Saan mare? Aglako aklatta. Makaamomot ten adag iti tattao no asino ti kayat da paggatangan? Siyak, amok ti agtimpla iti barbecue. Gaputa naglaklako ak idi ijay ili. Ngam dagita nga gasawa?
Napanunot dalaang, naglako dan, nga oray di damat ammo. Ay na mare, siyak ti mabuting baragan ka. Ngamin, narigat ti adda kaap-apa na. Nang runa no dito'y pwesto. Amo moten kanyak, mare. No kayat ko. Awan bibiyang ko, no anyaman ti ibagati tattao. Anya, aglako tamat iti barbecue ko nang bakit? Wala kay, aglako tamat. Masigurado ka magustuhan dagiti gumatang ti ilakok a barbecue. Nalaingak sakit ding agtimpla. Ha? Ang pangalaan tanga iti kwarta pagpuunan tanga aglako iti barbecue. Katawan pa'y mat na urnong mo. Lakay, ada na panunot ko. Kat, dayta ano, umanamong ka. Anya day ta bakit? Agaplayak lang nga iti loan. Aglon ka? Jay, kasla pagot utangan da Mari Rosa ngay. Lending? Wala kay. Umutang aklangan iti pagpuunan ta. Sana bali? Mabayadan tamat? Kan masigurado nga adon to ti gumatang iti lako ta. Aniya. Ay na, maragsakan ak mga lakay. Urekas kasano. May ibos tila ko ta a barbecue tunggal malam. Uwin nga rod, bakit? Imbaglakid din ta na panunod mo nga glako tayo ti barbecue. Jaklanam naman na napigsagayam ti barbecue. Pampanunutag nga rod manin lakay. Anya nga ta no aglako ta pay iti milk tea kan burger. Iti kasta, pasig a merienda ti ilako ta. Uwin nga agpaiso, bakit? Mayat deta na panunot mo. Uwan lakay, planwa ka na imbag. Agam aguray ka. Amangan mat no saan ta mapagigiddan no bilang laeng. Di ka madanagan lakay. No makita, kat maya ti panaglako ta. Mga lak iti kadwata nga aglako. Tangdanan tan iti binulan. Oh, anya nga bakit? Naalam ka din ti kwartam iti naglunam? Wala kay, kamaudyanan na. Mairugita mo tan nga aglako iti barbecue iti pwesto. Kat, mano nga tinalon mo? 20 mila kay. Daytoy, katunggal lawas ti panagbayad. Kalpasantin na mabulan, mabalin manen nga agrinyo. Kasta. Kat, mano nga iti bayadan ta tunggal lawas? Basit laang lakay. Sa nga ribo laang. Kan amok akabalan ta daytoy abayadan. Ay na, talaga gaya mapinaypaysum tinaglako iti ihaw-ihawan niya. Ahawan mare, adamot kwartak. Isu nga, aglako Ala, gumatang kakit din. Ay, makauray kamat amare. Aginanaak pa'y mat Si Kamet. Ti kayat mo, gumatang kadagos. Lakwan ka laang mat, mare. Si kakit dimot. Uy, mare. Aday bagak. Limabasak itay dita pwesto da Ellen. Adamit tan paglutuan da iti burger. Ay, kanadamit tan milk tea alako da. Anya? Ay, kat, aglako dalata No ada gumatang Kan amo matanti ka aduan asaan anadalos tila ko da. Ha? Kita lang no agbayag day ta negosyo da. Ha? Kita lang no agbayag day ta negosyo da. Itaarugyan mi matan kanila kay ko ti agtono iti lako mi. Anya? Anya ngay bakit? Binayadam ka din ti abang ta dito'y pwesto itaabulan. Wan lakay. Ay na. Maragsakan nga rod ni Sir Adrian. Gaputa inted ko pa yan ti abang para inton umay abulan. Ha? Kasta ka di? Wan lakay. Ken ited ko mutan ati sweldo ni Clara para itaabulan. Tapno malpas. Ken awan ti pampanunutan ta abayadan ta. Sa bagay matkid di Ala, nakay nanaak mutan lakay. Inakon ija kusina. Tulungak ni Carla amang isagana iti mailuto. O sige bakit? Siya konti makaamong agbantay dito'y sango.
At damat ka barbaro arupay di pwesto da Pedro nga agasawa, bakit? Kundi alamot iti kadwada, ho? Kunamot lano adda ipasweldo da. Ha? Urayam lakay. No pumigsan to mo ti panaglako ta. Uray man lima ti alaog akadwata. Awan gayam, nasabat ko ni Sir Adrian itay. Damdamagan na ti abang tayo itabulan. Kan idi napalabas abulan. Ha? Wan ngagpaisoan niya. Ay, panagbabayad man kaya man. Sapay manulangan tinabati iti kwartata nga inutang ko. Nagbayad akpay ngamin iti tuition fee ni Sheila. Diskarte mo day bakit? Ang mga no papanawan da tayo dito no saan ka pa'y lang agbayad? Ay namare, kasla da ito'y pailaang jay lako yo'y di na minsan nga aldaw. Madlaw nga minasa nakalutluto. Ay, mare, pangasim ka dimot at di mo pigsaan day na sa Ang mga no ada makangagkan ka, narigatan. Nga mare. Sayang mat ngami, no ibalang mi day saan mi analako, idi na minsan nga aldaw. Napan mo ti 2,000 agastos mi dito'y Wala mare, ang mga nuagsakit mati tiyan ti gumatang. Saan? Di ka kadi madanagan. Mano nalawas sa naglaklako kayo. Ngem madlaw ko akas lasagay sa ti umay gumatang dito ay. Kansalad da umay gumatang, no naibusan ti lako da Ellen. Si kamot mare. Di mo mat panunutan no makapasaya itirik na day ta ibagbagam. Ay na, agkarawag mo tanday ta kolektor. Intod ko ang pagsasawakon. Oh, anya ti parikot mo bakit? Kas lagong ungot ka. Talaga makaung-ungot Ay, itay pa nga agkarawag ti kolektor. Umawag tasaan ka pa'y mat nga rod nakabayad. Ay, parikot ko lakay. No sa dino ti pangalaki ti pagbayad ko. Agdiskitar ka pa'y laang, bakit? Sapay imay ni Sir Adrian itay. Nakunana ano saan tayo pa'y la makabayad iti abang tayo itaabulan, kat pumanaw ta kanon. Anya, nakunana data? Wan bakit? Kat nakunana pa'y, mabalin na nga ipasublat ka da Ellen nga agasawa. Gaputaam muna kano akabalanda bayadan ti 2 pwesto, no bilang laang. Ay, sana mabalin. Naglalaingan nga day nga Ellen. Sigurado a kinasarita naman ni Sir Adrian. Iso akas tama tinakunanakan ka. Paiman? Anya? Papanawanan ni Sir Adrian da Olivia ije pwesto da? Un ka nga rod lakay. Kat nako na ni Sir Adrian kanyak, ano kayat ko kanong abangan, itad na kadata. Ay katwa na. Apag iso, umad-ado umatan tilako ta. Uwan lakay. Kayat ko matkit di. Nga masyanak mat kada Olivia. Namuak ngamin nga ado ti utang da, asan da pa'y anabayadan. Anya nga rod ita bakit? Alaak da di apwesto. Ngambay aklat tapay laang nga aglako da iti uray upat abulan. Uray libre. Imbag la ang makabawi damot iti mano abulan abas ti naglakwan da. Ngem bakit? Ni Olivia ti kanayon amang dadael kadata. Amin awagas ti panang dadael ket inaramid na. Tapno awan ti umay gumatang dito'y pwesto. Saan abale? Saan mo't nagbaligi lakay? Kan nasaysaya at latta tinapakumbaba. Iti kasta, ad-ado pa'y a blessings ti sumangbay kadata. Oh, apay nga imay ka dito si ka, Ellen? Di mo kunaan nga apuraan da kami apumanaw. Ha? Imayak, Olivia. Ada ngamin kayat ko nga ibagakan ka. Ha? Saan nga interesado iti anyaman nga ibagam? Kwa, kinapudno na. Binayada kung ti abang na daytoy pwesto iti upat abulan. Gapo, taimpasublat mata ni Sir Adrian kada kami. Kat nagsarita kami nga agasawa, nga oray aglako kayo latta. Libre. Ha?
Nadamag ko ngamin nga damat la utang nyo akas kada kami. Iso nga oray agla ko kayo latta. Imbag lang nga damat pangalaan nyo. Ellen! Di kay madanagan. Nabayadan matanti abang. Ibagak tulat ta no kaano kay asumardang. Ellen, mababain kami unay kan ka. Ngamin, nagbalin kami adakas kada kayo. Ay na, awan anyaman na, Olivia. Tinapatag, kat na amirisyo, asaan anasaya ati kasjay. Ngamin, pagsayaatan tayong matlaeng, no agkakatunusan tayong agkakaaruba diti pwesto. Ellen, Agtalinaad tayo kuma, anaragsak. Awan ko matidakas nga apal, iti tunggal maysa. Ngamin, awan mo tinasayat nga ipaay na dayta. Agla ko kay latta, tapno makabayad kayong mat iti utang nyo. Iti kasta, ha? Awanan pampanunutan nyo. ay, agyaman ako na, Ellen. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Oh, Maria, anusan nyo ti umainton bigat? Tamapan tayo agmula iti kawayan ijay igid ti karayan, ha? Wan, Kapitan! Umay kami tumulong nga agasawa inton bigat. Wen, anusan nyo? Awantang dan tayo ama panagmula. Agtitinulong tayo tapno inton panawan ti bagyo ket maliklikan kumati panagrega ay ti daga. Nang runay jay igid ti karayan. Wan, Kap! Awan parikot kada kamay. Uray awan tangdan. Tinapatag. Kat makatulong kamay. Agyaman akno kasta. Ala, agsasarak tayo nga rod inton bigat ijay igid ti karayan. Wan, Kap! Arigla daw. Ay na, pasensya kayon, Kapitan. Awan wayami nga umay agmula iti kawayan inton bigat. Ha? Awan wayayo? Apay, pagtrabahuan nyo ka de. Ha? Kwa, Kapitan. Ijay ilay. Adda trabaho mi nga agasawa ijay ilay. Anya? Pasensya kayo na talaga. Umay kaming tutumulong nga agmula no saan kami abisi, Kapitan. Hala, wanan. No saan kayo ama kaumay inton bigat? Umay ka ito inton sumaron no apa nagmumula. Wan, Kapitan. Umay kaminto. Nulakot saan kaminto abisi. Kaya niya ti may bagajila lakayan na kapitan to niya. Agmula ka no iti kawayan iti igit ti karayan inton bigat. Anya, ganyan iti bagam. Masadutak lakit din no kasi ti maramid. Imbagak nga da trabaho ta iti ili. Nasayata kas na timbagam. Uray siya. Tagita ti pagsadutak. Ken may siya. Ti rumbon kong maagmula ijay. Dagi jaya si ti babalay da iti karayan. Saan ka nga amin na bumarangay? Ken amumutan ti ugali da iti Kapitan. Kaslaawan manaknakom na. Mula da mula. Isunto mo ila dagasan to ti danon. Kas tiya pa nagtutudaw. Kat agpakalaing da nga rod. Bayan talat taidan Saan mo't adata ti mabannog? Isuda mo. Ay kat mapantayin ton bigat bakit? Narigat no saan ta mapantumulong agmula. Ang mga nuad da may bagada. Wan lakay. Mapantanang. Sino nga iti kakadwa tayo ama panagmula? Kat amin abo marangay alakay. Bayanihan nga raw. Ay kat nasayat nga rod nung kasta. Tapno adu ti maimula tayo akawayan. Wan lakay. Adu tayo nga agmula. Un gayam, umay nga tadamal yung agasawa? Ay na, dahi ta ti jak amula kay. Ngam ti amaw, kat napanmut ni Kapitan Ijabalay da. Bareng no umay da makimula. No saan man ay nasumro ti kinasadot da.
Kat, asino nga iti nakasaritam nga umay inton bigat lakay? Aduda nga umay, bakit? Umay daan do nga gasawa, uray da anita, umay matlang dambyang. Apay damal yung kanton niya? Saan da ka di manan nga umay? Dayta nga road, bakit? Danta ni makapungtutak itay, gapo iti panagsasauna. Kasla mga asar. Ha? No trabaho ti pangawisan kadakwada, ado ti riri kan rasunda. Ngam no pagsayaatan, ay na, isuda ti numero 1 nga adda. Ay na, sipod pay. Kas jay ti ugali da nga agasawa. Iso ano adan to ti ayuda? Rumbang asaan na kumamot amay kan. Makabanok ka talaga ti agtrabaho. Ay na, noin may kumaamin akapurukan tayo. Lalpas kumaadagos. Wen nga rod nana. Ado ti saan ngay may. No asino nagitisigod nga umay tumultulong. Isulat ta nga iso. No asino matisaan nga imimay. Idala ta makarit na. Wen nga rod anana. Kasla daton niya nga gasawa. Ay naku namon Maria. Idala makarit na. Kanayon nga isuda ti awan. Ay, adan tula ayuda. Makangag da di sa udag iti tao. Nakasadsadot damot ngamin. Hoy, Tonya! Naa? Apay aya nana. Anya ti parikutyo. Unay ka na talaga, Tonya. Adda kalagayam ito yung agap apiras iti balakubak mo. Ngamda kami. Nabambannog kami. Ana pa nagmula iti kawayan. Ti imbagam iti asawa. Adda trabaho yo, ije ile. Adamot talaga nana. Saan kami lang nga nakapan? Gaputa na tagtagainap ko iti rabi nga agsakit ti ulog ita. Anya? Ay na, Tonya. No piniluso pula ang ti panakisaritam. Agulimak ka. Tama nga, no anya pa iti maaramid kukan ka. Nay, si kamat gayam, pare. Ag kilo-kilo matanday tapan nagnam gapo iti bartak mo. Anda nga rod inom kaw. Di uminumak. Parikot na yan ay taparay. Saan mat, pare? Tiamok ngamin kat napan kayo nagtrabaho ijay ili. Isu asaan kayo ngay may timulong nga nagmula iti kawayan. Ahaw? Kasano ko mga umay kamay. Kawam matitang dantiag mula. Umay kam kidyag bambano nga ay ngawan tang damay. Ha? Makapapan. Anya? Maturog kami latan na ngagmalmalam. Ngam ti mapanagmula iti kawayan. Nga uren nakapunpurot ti panawain. Ahaw? Wen kapitan, nalabsak ni Parimal yung anabartak iti kalman. Anya? At dati ije karayan amarigrigatan ngagmulmula iti kawayan. Ngam addakit din anapalalo ti bartak na. Saan nga umayag parang kanyak dagi jay nga agasawa? Ha! Ang mga nujak malapdan ti pungtot ko kat ida. Uray nito niya, kapitan. Nalabsan da kano iti kalman ngagtugtugaw lang iti balayda. Uwan ka nga rod. Isutimbaga ti asawak. Ay na, imbes ajak kayat ti agungay. Ngam pagpungpungtutin dakmat ngamin. Ala, bayan tayo idan, kapitan. Makaamiris dan tulat ta. Anya? Ni pila? Nagila ko iti rabaw. Hun, umapalak nga rod lakay. Na, anya kumangay ba't ya palam kong kuwana? Umapalak ang tanapan laang naglako. Nakasangaribo adagos. Rabong unli. Ay, kasta kaday. Kaya no kaya mau. Mapana mo mangalay ti rabaw. Ang sikat ya gilakaw. Katun alakay. Day talagayam. Mala, ingka nga rod agbiro ka na iti rabong. Na, nagdadakkel arabong sika. Alaga kastoy. Ay na, sigurado nga daw ti pakaaramidan na day daw. Ay, saan lasa nga ribo ti mapaglakwan ni bakakaw? Ay, nakadua ka. Ay, nagawid ka. Ay na, sana kagbidot, kapitan.
Masiguradok arabong jay nakasako nga imat ni Parimalyong itay. Ha? Awan mat ti sabali a mabalin na nga isako ijay karayan. Alangan kit di mat abato ti mapan na isako. Ti awanan bain alalaki? Isu lang nga roden ti pulos nga awan intultulong na. Isukit din ti natura da mapanagala iti rabong. Ha! Agsagana day jay. Ay, rumbang lang nga ikanyo iti pagnakman na, kapitan. Ngamin, unfair mat kada kami a nagmula iti kawayan. Mala, bayam. Mapanek nakaklang nga pudno day ta. Irakad kulakit nga ro di jipon ti kawayan. Ay nalakay, amom ka day, nakaragrag sakak ita. Apay bakay, naila ko maamin di rabaw. Wan lakay, amom mo't analaingak nga aglakaw. Isu nga inton madamdama, ingka manen mangala iti rabong iti karayan, ta ilakok manen. Ay kawana, di talaga hayam. Ikan na nga ron iti kwarta nga igatang ko iti arak. Iti kasta, adda agaw magata ka mapan iti karayan. Anya? Wan, ikan na ko na. Oh, atoy. Ingka gumata nga roden. Arob obam, tapno mabiit ang maibos. Ni Maliyong dayjay Ada imat na abo ng kansako. Wan nga agpaiswan niya. Ha! Pudnon sakit iti indanon niyan dong kanya kiti kalman. Sigurado ang mapanday jay ijay karayan. Anya? Ha! Sana mabalinday to'y ang mapaspasamak. Nan, tasurotek manday jay alalaki. Ikam ti pagnakman na no ka. Wen bakit? Isu ti rakid ko ijay pon ti kawayan. Umay ka nandong. Sarunwan ta ni Malyong ijay karayan. Wen kapitan, ngam mabit lang. Apay nga iday tatali nga imot yo. Daytoy ti aramaten ta mangirakid ken kuana ijay pon ti kawayan. Siguraduan ta asaan ang makarukat aging gaintun bigat. Anya? Tapno agnakam dayjay a tao. No pa nagmumula, awan da. Hangam no pa nagrarabong, isudakit din ti alisto ang mapanagala. Talaga kastay ang... Ay na, nagdakila talaga. Nagdakila rabaw. Ay na, tas lalo puti bakit na lumag. Sigurado, nadakil man ti mapaglakwan. Apo! Mayat! Mayat a talaga! Kasla dun tinaalam Ha? Kapitan! Paparian daw! Andong, umaikan! Ang tinulong ta mangirakad iti daytoy a tao. Wen kapitan, Nagawan met tanabain mo? Aglaklako kakit din iti rabong, ngem awan met mula makawayan. Kapitan, ay pakawanan na ko ma. Saan na maulit pa ay? Ita, tanatiliw da ka. Irakad da ka dito'y pon ti kawayan. Iti kasta, agnakam ka. Ha? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.